Kakak ibu dan tuan Bandung, kalau daerah kamu di Labuhan Haji Aceh Selatan ini identik dengan bulan Rajabnya dengan sebutan bulan Kanuri Apam. Ini apa nani? Apam je? Sama. Sama. Pernah tuh bayang tanya ibu bapak dan tuan Bandung, kenapa nenek kita dulu menamakan bulan ini selain daripada Rajab ngantu bulan Kanuri Apam? Pakonhan kanuri lain. Kan boleh kanuri timpan, boleh kanuri bolu, boleh kanuri lemang, boleh kanuri sate. Kenapa harus dengan kanuri Apam? Kenapa? Ini bapak dan tuan Bandung, orang tua kita dulu, para ulama kita dulu itu berlandaskan dengan hadis Nabi, inna